Maayong buntag ug malipayong Sabado! Mga kapaglaom, sa imong pagmatan ining kabuntagon, gibati mo ba ang kagulog kabalaka? Hatagig higayon nga mo pahulay ang imong hunahuna ug saligi nga kining tanan mula bayra. Kung kini mong nasinatian, higala hinumdumi nga wala ka ng inusara tungod kaya do na ang Ginoo ug aniaw sab kini nga programa. Pagpabiling positibo taliwala sa mga sirkumstansya ug imong madawat ang kalipay o grasya. Samtang ikaw ug ako Panimbaya sa Kabuntagon World! Circumstances lead to awkward situations, producing problems, generating worries, resulting to stress, creating anxiety, depression, frustration, weak spirit, followed by ineffectivity, lousy performance, resulting to sickness, unhealthy lifestyle, and ultimately a failure. According to World Health Organization, stress is becoming epidemic. The survey reveals that female population is most likely to experience stress. Japan has 20% higher stress rate compared to United States and France. And this stress is way too expensive. United States spent $190 billion, while European Union spent 20 billion euro just to cure the results of stress. We can never be like this. This is not God's plan for humanity. He clearly and certainly promised us that you and I has all God's favor. The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. A righteous man may have many troubles, but the Lord delivers him from them all. Psalms 34:17-19. Whenever we feel worried, scared of what the future holds, or depressed that you do not know where to go, remember the R's in God's promises. R for rest in obedience to God. Psalms 23 verse 2 says, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Your one Sabbath day of rest will bless the rest. Rest your body, refocus your spirit, recharge your emotions. R for reset your default mode. Set your worry to an opportunity to speak to God and listen to His instruction, for He will be your revenger and your rewarder. God has promised us in Psalms 23:5-6, You prepare a table for me in the presence of my enemies. Surely goodness and love will follow me all the days of my life. So when we have our full trust in God, we begin to see failure as a chance to find better ways to become effective, an opportunity to create new testimonies of how God delivered you through from what you went through, a chance of turning our circumstances to situations to praise God, our only hope and our only provider, and turn our stress to being blessed. You're listening and watching Panimbaya sa Kabuntagon World, mga kapaglaom. And thank you so much, Charm. Thank you kayo sa imuhang nindot kayo nga makakaton kita ato. Yes. And stress, about From stress. stress to blessed. To blessed. Unsa man ang inyong and before Ana, sayo. welcome, lovely Golpa. Hello! Welcome, welcome. That's it, Ate Salamat Lovely. sa pagpabalik, no? Nangutana Welcome. si Darrell, si Yup, si Leia. Nangutana na ako, mo-host ba daw ko, anak ko nga, kung invite-on po. Siyempre, as always. Pirmi na, Ate Love, pirmi. kung sa imong na-feel karon gabi, unsa ni bago na nakita. Kung stress ang hisgutan, medyo murag na stress. Kay ganina, gabi
dugay-dugay na nakatulog kay gi-prepare naapay gi-prepare ganina no gabiin ang nahimong ganinang kadlawon pay mag-speak daw kunuhay ko unya sa AY program. Basta, basta oo. talented kayo, tindahan prepared eh. Dili, praise God lang po. I'm sure, Kati Love, you will be a blessing, especially nga naka-speaking engagement later. And I know, mahuman yung experience, I know, ma-bless po ka. Oh, Kay praise muna God. itong top topic ko karon Kuya Wings. Stress. From stress to Butong being ika-stressan blessed. Ate Lovely. Okay, medyo Sa ato ka, ha? maugin ni basta kami tang muuli diri dai magsunod-sunod Stress. na dai ang appointment. But actually muni siya ang stress nga kana bitong malipay ka kay productive Yeah. bitaw. Kaso naa ni siya unsaon nimo pag-deal ang stress. Ang nakanindot na stress ka pero ang uban ma-bless man pod. Oo, mao na siya. mauman. And kasagaran sa stress gugma, trabaho, pamilya mo ang Relationship, ginakasagaran yes. relationship. So unsaon pag-handle nato ani kinahanglan gid nga ang atong pag-handle ani muduol lang kita sa atong buhi nga Dios. Ug batunan nato na dugang pa sa atong episode. Yes, and atong mga kapaglaom, experience with God, ayaw gid mo kalimot. pskexperience.gmail.com ay kuha na dia, ipadala niyo na dire. 2 minutes nga video sa inyo ang mga cellphone. Mao Yes, na siya. ug dili na to kalimtan day mga kauban akong host diri. No nga ato to ato ang ipanimbaya ang ato ang mga kapaglawom gakatan-aw nato sa Facebook. Akong sugdan diri ni Sunny Noya Silvano, happy watching diha kanimo. We have also Catalino Milianes Magaro Jr. Happy Sabata watching from Compostela, Davao de Oro. And we have also Joy Silvano ang sa atong isa ka top fan nato, and also na from Jason Raffles Almocera Angaw. And Glenn Joy for Dasilia, thank you for joining Yes, us today, Ate mga Sab. kapaglaom. Please know, mga kapaglaom, that this episode is made specially for you Amen. to lessen your stress from our stress from Yes. our weekly labor and to make our Sabbath special right before our Maker. Makapag-ugato ni sugdan, pinaagi sa usa ka lawaton gauluhan ko ni Trust and Obey by the Intro Voices featuring Marion Ong, Shane Ditches, and Wow. Lovely Colfan. Ato ding paminawon. When we walk with the Lord in the light of His Word, what a glory He shares on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we'll sit at His feet, or walk by His side in the way. What He says will we do, where He sends we'll go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way
to trust and obey. Trust Yes, welcome back. Yes. Trust and obey, for there's Wow, no other thank way you. to be happy in Jesus but to trust and obey. So munang ang pag yung sa Ginoong come to me all you are weary and burdened, I will give you rest. Atong sundon kimo na sa makapa-comfort sa ato sa atong Yes, gibating og nga say dili na stress. to masabot ang mga sitwasyon sa atong kinabuhi fits tungod sa stress sa kinabuhi, pero ato lang yun isalig sa Ginoo. Dili kay mas Positibo. dili kay mas stress ta hangad-hangad dito sa bulan kana sana siya munaog. Anam din na. And atong mga kapaglaom diya labi na nga nagatanaw sa atong mga telebisyon, makita kita sa atong local antenna dinhi sa Cagayan de Oro Channel 25 sa para sa Channel 17 sa Kibol. And diya sa Visayas Channel 25 sa local antenna, and sa Luzon sa TV Plus Channel 44, and nationwide makita ta sa GSAT Channel 33 and sa JID Channel 44, and mga kapaglaom sa Facebook, daghang tang mga pages diya, sunod lang mo diri na Bible Beats, Harana sa Kabuntagon, Panimbaya sa Kabuntagon, o Hope Channel, makita ato ang klining Panimbaya sa Kabuntagon. And greetings, Yes, thank Fitz. you so much no sa atong mga malag-alawit at lovely gabi na sige Grabe. O sa atong mga kauban po dito si Sir Marion, Ma'am Sir Saint Chus. Delfred. Pastor Salamat Delfred. kayo sa pagkikauban nga magkakanta Oo. atong Trust and Obey nga song. Nice ang message yun sa Yes. song. O mga kapaglam, mo gi-great at mga viewers sa Facebook. Happy watching to Sovani FSB Lin, Apple Jean Flores Samsosa, and Samsona, and Sandro Lee Marcos nga nagatanaw karon no. And of course, Love Panes Palma from Tabo Church, SMM Compound. Thank you so much sa inyong mga kapaglaom diya sa inyong pagparanya, pagsuporta sa atong programa. And of course, sa tanan ng mga viewers diri sa Misamis Oriental, taga Talisayan and taga Hingoog. Salamat kayo sa Yes, and speaking of atong mga viewers karon, ato pud pasalamatan ng atong mga partners and sponsors dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, Engineer Pidong Barbas and Ma'am Amor Barbas, thank you so much sa inyong suporta diri. And Bal Aguilar Jr., thank you kayo. Nakita mila sa tour di ni Bal kay naa siya diri sa Pilipinas. Yes. Pong nibalik na po siya sa US. Diya sa Kabina Church, good morning ninyong tanan o good afternoon. Thank you so much sa inyong nga pagsuporta. And nalipay migdako nga karong Kabuntagon nakauban na mo si Lovely. Wow, love. Salamat ay grabe ay pasayos gid kaayo. Pero sa laing bahin mga kapaglaom, dalhon ko kamo sa California, USA ug ato ning tan-awon og silipon kining ilang gitawag nga Soquel Camp Meeting, California. Please watch this. More or less 5,000 people stayed for 10 days in one summertime in one place every year. This place is not a beach resort. It is not even the most comfortable place. And you can't even have a privacy because You will be sharing your bathroom moments with strangers, with children, youth, even elders, and walk outside in cold mornings just to cook. You will be walking on a dusty dirt road. And you live in a less spacious house for 10 days. And you thought that it is not even reasonable why people are coming here every year. And yet they grow up anticipating to be part of Soquel Camp Meeting. People love to be here, but why? You want to find out? It is because We are spiritually blessed. every day for 10 days, different dynamic speakers are fueling everyone with encouraging words, powerful messages of hope. Soquel Camp Meeting is food for the soul. And Soquel Camp Meeting is a place to sing songs for God together. I will lift my eyes to the healer. All the hurt I hold inside. Music is one of the camp meeting's best ingredient in connecting to God, satisfying your thirsty soul,
giving out your heart to God. It is a happy place where friends are reunited, where families spend time laughing, talking without worrying phones with no signal, worshiping elbow to elbow. This place is a beginning of newly found love, of understanding the gospel, of learning, of making new friends, of realizing purpose and mission set by one above. A place, a home, an event, a sanctuary where kids can play, teens can better see their significance, where parents can focus to their children, where pastors and laymen, men, women, children, even pets can look up and pray. This is Sukil Camp. 2019! See you next year! For the very wonderful and encouraging video, Ate Charm. Pagkadasi kasi yung mga kaigsunan dyan sa soccer cup meeting. And na-interest ko sa pagsulti nila nga wala daw signal. Dito mo na makafocus juga og simba. Hindi makamag-cellphone. Maogin hinon. Mopud bitaw ang negative impact no sa technology. Ga-develop ang technology pero nagkaanang putag katapulan. Pero praise the Lord, tungod kinindot kayo ang ilahang worship dito and so encouraging, and hopefully soon we will experience the same here in the Philippines too. And mga kapaglaom, here's another video that we're going to show to you. This is the 40th. We would like to celebrate, join the celebration of the pioneering singing group of MVC, that is the Advent Fellow Males, in their 40th anniversary. Let's watch this. AP has been a blessing to the college. It has served the college in terms of its singing ministry for many, many years since 1978. And now they are here to celebrate God's goodness, God's love and sustaining grace for 40 years over this group. There's a big joy in my heart, so much joy, knowing that they have continued to be a singing group and be singers to people around them, not only here in Mindanao but to other places in the Philippines and even in United States. Most of the things that I experienced sa AP was blessings yun. Blessing yun and a lot of things. And then fun was there, of course, but pretty much blessed you go. When you are with AP, we always say yes to the call of invitation to witness for God through music. And you know, I've learned to be with people, I've learned to talk about God's love to others. The ministry of the AP continues to live on even as we are not on stage. And so let us continue to live a Christ-like life, because people will see us not just as AP, not just as Envision, but as Christians as well. AP has been a very, very big impact in my life. Like, tanan, mga pagsulay, mga kalisod, through those hardships, I'm thankful that it helped me to become me. We are so happy that MVC this time is celebrating the 50th founding anniversary of our School of Nursing. Everyone is blessed and was blessed with this activity, and we hope for more activities to come like this. New Start. Now, what does New Start mean? New Start means N for nutrition, E for exercise, W for water,
S for sunshine, T for temperance, A for air, R for rest, and T, trust in God. We're so happy that we graduated here because kompleto siya, murag the whole package ba. We have work, play, spiritual activities, social activities. This school has taught me a lot how to be humble, how to suffer, how to sacrifice. Hopefully, there's more, or maybe a 60 years celebration or 70 years, hopefully. Parang bata pa man tag-itsura, so hopefully next time, maka-attend na. Thank you so much, MVC. It is really a school of the life. Kung amog yun ng paningkamutan, sa tabang, sa Ginoo, nga kitag yun magpadayon, magpasiga sa atong mga suga. Bisag asa tamaapon. Salamat mga Envisions, Wow. especially School to of Nursing. Advent Philomels of MVC sa ilang 40th anniversary. I-greet ako si Brother Bart nga nakita na ko nga nagtanaw karon. Happy Sabbath. Og salamat po sa MVC School of Nursing kay mao to ilahang 50th anniversary. Dugay-dugay Happy na gid. anniversary kaninyo tanan og dili gyud nato matabas-tabas no nga ang ato mga graduates nga mga nurses from MVC is They're di kalibre gyud. Yes. Daghan kog madawat nga mga comments nga pagikan aning Tulungan, school is grabe gyud ang care. Makita gyud nila unsay meaning sa nursing. Yes, actually nako ato nga weekend, back-to-back celebration to siya sa Mountain View College na ay Advent Philomels na pod ang School of Nursing. Ug nakita nato sila mga gipang storya nga it's a package kung naa ka dito kay you have naa kay sa academy nimo, naa kay spiritual enrichment at the same time na kay family. Busa, enroll na. Promotion. Bitaw. Yes, and mga kapaglaom sa ato ang mga OFW, I know makarelate yun mo ani. Ang sugilanon ni Pastor Mel Joy Pipito dito sa China. Ato ni tanawon sa Experience with God. 15 katuig ang milabay, na-assign mi kauban sa akong asawa dito sa China. O adunay panahon nga katigid kalisod. Wala nay among pagkaon nga mapalit og usa to ka Biyernes sa hapon nga mingon akong asawa nga wala na gitay kanunon. So nagunahon na ako nga mogawas og moadto ngadto sa mall, mangitag pamaagi bisan og wala gi kwarta akong bulsa. Apan sa diha nga nagtindog ko dito sa mall, adunay usa ka tawo nga miduol na ako, mingon siya nga usa ka Pilipino? Umiyon ka nga, siya nga Bisaya. Bisaya sab ko. Siya nga, ako sab Bisaya, taga Cebu. Pwede ba nga, adto ta sa inyong balay manihapon? Problema ko kay walay pagkaon, walay kwarta. Pero kay naanda naman lagi nato nga Pilipino nga mo accept sa bisita, nagsikog hunahon nag-unsay akong ipakaon. Apan mingon siya nga, ayaw ka bala ka. Ako mooy bahala sa pagkaon. Dala na mo ang tulo ka dagko kay nga cellophane nga puno sa pagkaon. Pag-abot na mo sa balay, siya mi offer nga siya nagluto. Unya, paghuman na mo sa amo ang worship, paghuman na mo og panihapon, mingon din siya nga, Brad, ang imong balay, duol-duol kay sa ako ang trabahoanan. So kining akong mga gipamalit, diha na lang nato ibutang sa inyong refrigerator. Unya, diri na lang pagkuha og unsay imuhang lutuon. Unya, muanhi lang ko sa inyong balay matag gabi aron manihapon. Ang uban moingon nga kato siya usa ka coincidence. Pero ako moingon nga kato siya usa ka ebidensya nga dunay Dios tungod kay kato usa ka diretso nga tubag sa among pagampo sa pagluwas ni adtong panahon na nga wala may pagkaon. Salamat kayo, Pastor Joy, sa imo ang sugilano, no? Makarelate, tilab din ako ni Ades, kay syempre, di ba, kung bago ka nga dapit,
maglisod ka, unsa nimo pag-establish. Especially challenge gud kaayo no ang language barrier Yes. dito sa ano kay kung naa kay gusto nga iistorya or siguro kung gusto ka mga tabang or what Sa ang language. tendency man gud pag dili kaayo magkasinabot mura bitawg saputon ang Oo, tao yeah, pag tinuod, dili sila tinuod. kasabot. Actually, parihara po sa ato kung naa siguro magsigig istorya nato Yeah, dili dili puta ito kasabot kasabot. siguro mura putag unsa man gyud unsa man imong pagpasabot, di ba? So, mo tong sigulanan ni Pastor Jer, salamat kayo sa atong mga kapaglaom nga namon nindot nga experience sa Ginoo, no? Ayaw na natagui, ayaw na ikaulaw, ipadala na diri sa pskexperience@gmail.com. Pwede nyo gamitin yung cellphone. Good for 2 minutes nga video. Isenta sa mga makapalawag. Ayaw kalimot, i-share dyan na. And mga kapaglaom, isunod na to ang atong bisita all the way from Kapatagan, Lanao del Norte. Ang atong mag-alawit diri sa Harana sa Kabuntagon, Rosemary Mata. Ato tuning paminawon. Ang tao tuwa lamang ang patulngan kinabuhi raog kamatayon kinahanglan tang mga dam sa atong kaluwasan kay moabot man ang katapusan. Walay gipili ang Diyos sa langit, basta lamang magalakad sa hingpit, maningkamot sa atong kaluwasan, kay moabot man ang katapusan. Hinumdumi mga butang ning kalibutan, bahandi og dungog kakawangan, si Kristo ra ang makahatag sa atong kinahanglan, ug sa kinabuhi way katapusan. Walay gipili ang Diyos sa langit, basta lamang magalakad sa hingpit, maningkamot sa atong kaluwasan, kay moabot man ang katapusan. Walay gipili ang Diyos sa langit, basta lamang magalakad sa hingpit, maningkamot sa atong kaluwasan, kay moabot man ang katapusan, kay moabot man ang katapusan. Walay gipili ang Diyos sa langit. So maski tiguang batanon, gwapuhon or silingan ra sa pangit. Pero o mga maanyag, of course mga anak tas Ginoo mga maanyag ambungan. Walay gipili gid ang Ginoo, kita tanan. Ang Ginoo willing gyud nga dalon kita sa langit. Hello langga Rosemary Mata. So from Kapatagan, Lanao del Norte, no? Welcome sa pag-anhi diri ug nalipay gid kayo mi. Kauban ni unsay pangalan nimo, sir? Gmar. Okay, hello, salamat sa inyong pag-anhi, no? Og singit ko og greetings sa akong mga kaparitihan dira sa Kapatagan, Gapol and Taka family. Happy Sabbath. Og welcome sa imong pag-anhi. Giunsa nimo nga nakabalo kang
musing diri sa Harana sa Kabuntagon. Gatan-awan ba og Harana sa Kabuntagon ang inyuhang atong mga kaigsunan dito sa Kapatagan? Oo, uban. Okay. Oh, hopefully mo nang ato gini i-share imong song para daghan pagigmutan-aw nga taga Kapatagan. Yes. Unsa man ang imuhang gibati nga nakaanhigid ka o naka-share ka sa imuhang talento? Nalipay kay kog dako nga nakaanhig ko dari og sa pag-share sa akong talento sa inyo. Oh, so ani Ginoo, pila edad gani nimo? 15. 15 years old og makakanta na og inadto nga awit. So mga kaigsura, mga ginikanan, samtang baskog pa ang atong mga anak, samtang batanon pa. O mas maayo gyud nga ato gyud silang tudluan no nga mag-aawit gyud og mga Pangginoo, mga religious nga song nga magamit gyud sa ato ang iglesia. Og speaking of sa kabaskog, ato nga tan-awon ang health video from Mountain View AMC Valencia. One of Jesus' primary ministry while on earth was healing, caring for the sick, and comforting each broken soul. The Seventh-day Adventist Church carries the same duty to continue Christ's ministry today. Adventist Medical Center Valencia City is one out of the 10 Adventist hospitals throughout the Philippines that is committed to extending Jesus' ministry by providing holistic, excellent care. Our goal is to minister to the people in and out of our premises. And to promote healthy living as a primary way to avoid diseases. AMCB is committed to follow Jesus Christ's footsteps while on earth. The institution freely shares their resources through medical missions, health lectures, family lectures, feeding programs, gift giving, and promotes healthy lifestyle to mold the temple of God into its good and able condition. We believe in Jesus and His death to redeem us. We believe in the power of God's love extended to us. That's why we at AMCB take this part in proclaiming it. Visit the nearest Adventist hospital in your place and experience the healing power of Christ. Because here at AMCB, we care, God heals. Ang Diyos nagkahulat kanimo sa langit nga diin ang iyang trono. Atong dawaton ang kinabuging dayon, giandam sa nagmatinumanon. Andam ka na ba sa pagatubang niya? Nagsunod ka ba sa gusto niya? Kasuguan niya, nabantayan mo ba? Andam ka na ba sa pagbalik niya? Dili sayangon ang gihatag nga panahon, himuon mo duol maghinulsol, magmatsyag magmatngon sa mga buluhaton,
kay ang langit nga giandam dili sayo. Andam ka na ba sa pagatubang niya? Nagsunod ka ba sa gusto niya? Kasuguan niya, nabantayan mo ba? Andam ka na ba sa pagbalik niya? Andam ka na ba sa pagatubang niya? Nagsunod ka ba sa gusto niya? Kasuguan niya, nabantayan mo ba? Andam ka na ba sa pagbalik niya? Andam ka na ba sa pagbalik niya? Andam ka na ba sa pagbalik niya? This story is about a woman. A woman gifted with visions. She is an author of 40 books and were translated into 160 languages. This story is about a woman who started to change the course of health history by establishing hospitals and motivating the public to live a healthy lifestyle. Her influence on health, education, and faith resulted to the 20 million Seventh-day Adventists worldwide. This woman once lived, wrote, and shared God's message of salvation through this house. This house is a witness how a prophetic writer lived 100 years ago. Welcome to the Ellen Gold White's residence. Our docent for today is Pastor Abner Castanyon. Hello, we are at the home of Ellen G. White, and we're going to show you some of her things that she has here. She lived in this house from 1900 to 1915. While she was here, she wrote 9 books. Right behind me are the 9 books that you can see. The books is Education, Ministry of Healing, Gospel Workers, Counsels to Parents, Students, and Teachers, Acts of the Apostles, Prophets and Kings, and Testimonies to the Church, Volumes 7, 8, and 9. As you can see, it's a variety of subjects. Subjects in education, in health, in schooling, and also faith-based, Bible-based faith. Here is a most famous painting of Ellen White. It's an original painting. Underneath are the 62 books that she wrote. Ellen White is the #1 author in the history of literature in the United States, male or female, religious or secular. No one has written as many books as she has. No one has been translated in as many languages as she has, 160 languages, and no one has written as many pages as Ellen White, 100,000 pages of manuscripts. Here is the dining room. Mrs. White was a lacto-ovo vegetarian, so she did not eat meat. All the dishes in here were vegetarians. She only ate 2 meals per day, one about 7 o'clock in the morning, and the other one about 1:30 or 2 o'clock in the afternoon. She said that being a vegetarian is going to give you a longer life, and it's a proven fact now that vegetarians live from 7 to 10 years longer, and if you're a vegan, you're going to live up to 15 years longer. So you might want to try being a vegetarian if you want a healthier lifestyle. Mrs. White was also very modern because she had a telephone, as you can see there in the wall. We do have a telephone directory from 1912, and we have her telephone number if you would like to see that. We'll go here to the right, and we can see the kitchen. It was a wood-burning stove. This would get very hot,
and Mrs. White would cook in here. She would not allow any cooking on Friday night after sundown or the Sabbath, but she always had a warm meal every Sabbath. How did she do it? She was very modern, like I told you. She had this, what's called a fireless cooker. To her, it was like a modern crock pot or microwave oven. She would cook this, maybe vegetables here, and the stone would be put in the fire, and maybe she might have had some pancit to cook. So she would cook it halfway, put it in here, the rock in here, and this other pot back in here, and this was very well insulated. She would shut it, lock it, and during the Friday night when they slept, it finished cooking. When she came home from church on Sabbath at noon, it was still warm. So she always had a nice warm meal without having to cook on the Sabbath hours. This typewriter here is where all the 9 books that Ellen White wrote, they were written on that typewriter. She brought this chair with her from Australia, where she wrote the book Desire of Ages, and she also wrote the 9 books that we have in this house during the 15 years that she was here. One Sabbath morning, she walked in here, fell down on the floor. They took her to the sanitarium, and they found out she had a broken left hip. They could do nothing for her except give her this hospital bed, and Mrs. White spent her last 5 months in this hospital bed until the day that she died. 6 days later, Mrs. White dies, and the day that she died, her secretary was kneeling down here at the foot of her bed. She gets up and goes to this clock here and stops the clock at the exact time that Ellen White died. She died August 16th, 1915. It was a Friday afternoon, and Mrs. White rested for the Sabbath. History is sometimes an ignored subject, especially if it is church-related. But King Solomon in Ecclesiastes 1, 9 and 10 says, "What has been done is what will be. What has been done is what will be done, and there is nothing new under the sun." Wisdom from the past would lead us to understand those who fought before us and learn from them so that we can carry out our duties more effectively. Ellen White's writings are written decades ago, but the wisdom in it is still relevant today. May you find the joy and clarity of God's message as you read them. From Ellen White's house here in St. Helena, California, this is your friend, Charm Pamisa Sananing for Panimbaya sa Kabuntagon World. Thank you so much, Ate Charm, Kuya Andrew, for taking us a visual tour of the house of Sister Ellen G. White. Nakakapaglam, if you have noticed, si Sister Ellen G. White, dahil siya nag-publish ng mga books, Desire of Ages, Steps to Christ. Those are some of her books na i-translate to many languages, and still up to this day, dahan kayo ang na-bless sa mga libro. And for Seventh-day Adventist, Ellen G. White is a very important individual because she's one of the pioneering founders of the church, and we praise the Lord for taking us the wonderful journey while watching that very nice video. Oh, mga kapaglam, I would like to greet Pastor Teddy ba happy Sabbath diya tinun ninyo tanan diya wing kita-kits pohon regards to all Hope Channel crew of Hope Channel Cagayan de Oro City, and also happy watching also to Jer Sami matod pa niya dire no sa Facebook no. Without God we can't stay alone in this world. So thanks to our Almighty Lord Jesus. Praise God for the very wonderful message. And mga kapaglawan, please keep on watching tungkol kayo musunod na ang Good Morning Pastor. Stress. 5-letter word that is quite familiar to all of us. Our world is buzzing with busy streets, and so is our mind. You get tired, you overworked, spend late nights thinking about something, or you tend to wake up at midnight. Stress is now considered to be the #1 cause of illness or even death. But why do people get stressed? How can we stay blessed amidst our stressful environment? Declutter your mind to live a life of stress to blessed. Today in Good Morning Pastor. Yes,
mga kapaglaom no atong istoryahan ng byword na gyud siya sa tanan, almost everyone here stress ba. Ug karon we are joined by no less than ang pinakakusgan diri sa PSKW nato nga Pastor, si Pastor Delfred Onde. Good morning, Pastor. Good morning, pinakakusgan Yes, yun Ana. Kaduhara ko. Good morning. Wala. Kay murag after 5 years na punta magkita After 5 years, kay mularga na ko, balik na. Hello. Ba, ana gyud siya. Balik na sa Pero Sunfield. mga kapaglaom, don't worry. Kay wala siya sa studio na siya dito sa Europe. Kaya ato po ni siyang correspondent dito, di ba, Pastor? Yes, Oh, ma'am. nag-change avenue lang siya. Tinod. Di ba? So, sige Pastor, abot lang ko na ba kay kuan sa imuhang mission ba? Bago na ba kay malo ba pod? Makafeel ba po ka kag ano? Stress, Kana ma'am. Labi na karoon nga Oo. bago mi, ma'am, sa Norway. Ano, nga, Oh, wala. beautiful place. Beautiful place, pero Oh, nabapod ka na diha. daghan man daw stress diya, Oh, ma'am. di ay? Oh, sige Pastor, unsa dining stress? Nas gabi, na-stress na ko daan. Katanaw ng mga question nga padala. Lagi no. Sumala po sa mga eksperto, ma'am. Stress is the body's response to any change that requires an adjustment. Kana bitaw mga bag-o nga changes sa kinabuhi. Mas-stress dahin ta. Unya ang mga tao, klase-klase sa mga tao, but usually people react sa with their bodies, mga reaction physically, mentally, and emotional responses. Ang uban, it shouldn't be, but na uban nga maapektuhan pud ang ilang spiritual. Tungod sa stress. So Pastor, kaning stress built-in ba gini sa tao nga ma-stress na o sa unang panahon sa Bible nga stress ba tong mga tao sa unang hantod karon? When, sa tuwa? when sin entered, nanang stress. Di na mawala ang stress. Naagi na permente. Murag uba na ang mga problema. But it depends how you deal with stress as we go deeper in our Lagi discussion. kay, di ba sa giingon nimo Pastor no nga ang stress is a reaction. So mo ni siya sa katong sa physics stimulus response. Sakto, Diba, ma'am. nga theory. Oo. Oo. Pero Pastor, unsa pa gyud ay misconception sa mga tao sa stress? Ngayon nga munda na ko trabaho kay stress ko ang mga nana. Na ako nabasa gabi, ako lang i-share sa psychologist from London, si Carol Spires or something. Ay mga misconception na gayon nga stress is good for you. And some people say that stress is a sign of weakness. Napagingon nga mga worst case scenario na nga worst stress is a mental illness. Ooh. But none of those are true. Sakit-sakit ra po to. Lagi no, may nga sa ta sumahimo na lugar siyang depression na dayon ba? Actually, ma'am, sumala pa sa mga psychologists, if you cannot control your stress, it will lead to panic attacks, anxiety, and depression. Depression, worse ba? Delikado. Delikado. Kung di mo ma-regulate, so di ba? Okay, masubraan po ka ng delikado ma-stress ka niya. Sige ka katawa. Mingnom po ka, delikado na ni. Sige na po ni katawa. Subraan na po ni sa. Nasubraan na po ni. So, Pastor, unsa man ang kinsa man ang prone jud aning kanang stress, labi na sa mga nagtrabaho o walay trabaho. Mas stress pa po ka nang relax lang. Mao. In fact, ma'am, nagaingon sila nga, although, nga naagi trabaho no nga more stressful, kanang may uban na trabaho nga tigbantay o kanang resort. Ang galingkod lang nga tsada kay ang view. I-interview to siya actually sa nas na gamay nga documentary. Mas stress po dahil siya. Siya kakagwapo na. Ano siya mas stress gihapon ko. Nagbantay siya. So tanan, actually, all of us are prone to stress. It depends on how you react. You react. Bisa pag-unsa ka, stressful ka na nga trabaho ka sa nadiha, sa office, pero Gani. depende. No? Depende how you react to Bisan stress. pa manggod siguro machine lang imuhang kaatubang Pastor no Mas kay stress ka. kung mo back down na si machine na nabiya kay boss nga mawag anong ni baga na Mao na si Brad Lito nato diha basta ang ato diha nga monitor og madaot na mas stress pud siya. Mas stress. Lagi. So Pastor kaning stress, Ma'am Jel, musulod ta ng stress labi na gugma, stress magyapon gugma. Kasagaran dagang kayo na sa gugma. Lagi, Kini sa trabaho, mao mo gini sa trabaho, labi na karon ang mga tao nagkinahanglan gyud sila pahulay sa isa ka semana. Correct. Ma'am, unsa man gini? So how do we Pastor like namagit siya no kay it's a reaction man siya so dili gid siya ingon nga kuan lang siya unsay tawag ani kana bitaw naagid siya diha nga insidente kay it's how you react daw bi Pastor like for example karon si Manha grabe gyud kada kang trabaho Parehas si Ma'am sige lang kag overtime. Diba? So inana Pastor unsa ka importante how do we kanang distress
Di ay. Stress. Oh, how important is that in As a Christian, you know, not just a Seventh-day Adventist Christian, but all Christians. Kinahanglan yun nga during the creation week, God intended to rest on the seventh day. For Him, it wasn't physical. You know, but for us, either because uban nga nato mo interpret man nga di na lang Sabado man ron tulog sa ta. Tulog, relax sa. It's more of the spiritual. Spiritual. Kalimtan nato ang kanibitawng during the week nga tong trabaho, mga earthly stresses in life. Focus more on God. Kaya the more we see God, the less we see the stresses. Ay, how beautiful, no? Kaya mo adto kag simbahan, mawala bigid mo ang Tinuod. Bisan pa no kay ang beauty ba, wala ka grabe ka ka-active sa daghang kay kag mga obligasyon sa simbahan wing, no? simbahan, Pero that's an obligation nga matingala ka at the end of the day, it doesn't make you nga kanang bitong kapoy kaayo nga murag ang imuhang pamino nga mo undang nako og trabaho sa simbahan. No, so importante gyud di ay nga in the 7 days nga gihatag sa Ginoo sa ato in a week mo pahulay ka kay that's Di one po ko way of- ka-imagine, ma'am, no? 7 days trabaho, ma'am. Correct. Di matabang. Pareha ni Ma'am Angel nga sige lang ni overtime. Hold on, dili sa tuwing. Dili sa. Kay sila mo sila. Grabe na gyud ba lagarista rin gini. Kung kwarta mo, mas stress Di ba? mas stress. Ba mo lagi siya no kay dili gyud siya nimo ba anak siya, it's how you balance gyud siya and siguro Balance pastor gyud, ba? ma'am. That's the right Ba? word, actually. How you balance and How you siguro ba balance. mo nang giingon na to nga you have to rest not just physically but spiritually kay para you would be able to see yourself na po prepare yourself for the coming days ahead. Tinon. No? Pero pastor, sa Bible ba kay mention ganina ni Awing ba nga naba po kay stress, does the Bible have anything to say about stress? Naa, ma'am, actually, naatay mga di verse. ay. Even Ellen White katong gi-feature ganina. No, na siya giingon, pwede ko mag-quote Yes, gamay. yes. No, sa Mind and Character and Personality Volume 2. Nagingon siya, worry, not work, kills. It's not work that kills, it is worry. The only way to avoid worry is to take every trouble to Christ. Let us not look on the dark side. Let us cultivate cheerfulness of spirit. Ina po nag-ingon dire, Wing, nga sa Proverbs chapter 17 verse 22. Famous kay ni, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. And one of the comforting verses nga atong ginabasa perminti ma'am na adri sa Matthew 11:28 to 30. Nay-advise ang Ginoo actually sa mga stresses tong kinabuhi. Ngayon siya, come to me, all who labor Ayun. and are heavy laden, and I will give you Rest. Oh, mo nang giingon By the ganina verse ba? itself, it means as long as we are still here on earth, nagay mga troubles. Troubles will come. Di ba? Kay natural yun siya no nga, Yes, ma'am. nga situation or phenomenon. Pastor, in closing, Pastor ba, do we kana sigurong pangutana, is there like kanang ingon pa sa ato Miss Universe karon, the silver lining ba, even if tanaw na to ang stress is negative siya, nga impact sa negative nga impact sa to, negative yun siya nga stimulus sa to, but is there a blessing in it? Is there like a silver lining in it? Yes, ma'am. As what we have discussed a while ago, nga it depends how you react to it. If you look at your stress or the troubles in life in general in a negative way, wala gyud, negative gyud sa imo ha. But if you react to your the struggles and the troubles and the stresses in life in a positive way, it will make you challenge, you know. It will challenge you. Oh, sige, I will make it better next time. You know, i-challenge mo ko galingon ba and to fight. And of course, as what the Bible said, we need to seek God's advice and God's comfort. Correct. It is only in Him that we will find peace. Kaya na ako'y nabasahan, ma'am. Ako lang share gamay kung napatay gamay nga kuan. Yung sila nagaingon nga darkness is the absence of light. But nagaingon din nga joy ha, is not the absence of trouble, but the presence of Jesus Christ. Ay, beautiful kaayo. Ba, I hope mga kapaglaom no that we find rest and peace in the arms of God despite this very stressful world that we have and we live into. Og mga kapaglaom, dili pa nagtapos ang ato ang pagkigistorya about stress. Kaya ania among ihatag sa inyo haon ang take ni Dr. Pilahio on how we manage stress. Ato ning tanawon. So, talking about stress, what is stress? Is stress always negative? Or it could also be positive? So, kung ato mo siyang tanawon, sa huna-huna pa lang na when we talk about stress, stressful na yun siya. But there are actually two things
pwede siyang eustress or distress. Challenge siya, it would become a positive thing. It will no longer be as stressful as it is. But if you will look at it as a threat, then distress good siya, no? Ang mahitabo. Ang buot lang na kung ipasabot din is how you approach stress in your life. So pwedeng i-avoid nimo, pwede kang alert ka, like tan-aw nimo unsa gyud stressful para sa imo, unsa gyud mga butang nga para sa imo ha, very negative good siya og effect sa imo ha. Pwedeng tao na siya, pwedeng experience, pwedeng kanang mga day-to-day lang, no? Pwedeng relationship. There are things that you have to consider in life. First and foremost, you have to have a set of priorities. Pwede kang mag-list down unsay dapat nimong buhaton pag mata pa lang nimo, no? Pero wag naman yung masyadong OC tayo, no? To the extent na at the end of the day nasi-stress ka kasi ang daming hindi mo natapos in a day. So, it's not really kung imong huna-hunaon ka nang giingon nila nga naagyoy ka ng mga listing mo na siya, but more or less guided ka what to do. Ikaduha, no, aside from prioritizing is siguro you look at people in a positive perspective, like kung panalitan na yung mga tao nga sa imong tan-aw, maka-pull down sila sa imo ang positive energy, no? So pwedeng i-avoid nimo or pwede pud nga you can kanang imo siyang matakdan kung baga sa imong good vibes ug positive vibes para mas mahimo na dayon nga positive na dayon tanan, no? Ikatulo is you can do some breathing exercises, no? And kanang pwede pud nga mga walking or ang uban gali ga yoga para mas ma-distress sila and they can focus on something na kaya nila nga buhaton. So daghan nga mga pamaagi. You can go for your hobby, kanang mga gusto nimong buhaton nga wala nimo nabuhat. Mas importante gyud nga tan-awon nimo siya as something that is positive para sa imo ha, as something for you to do nga mas dili kaayo bugat ang sitwasyon, okay? And sometimes pod, like sa akong giingon kanina, upon getting inside lugar nga mas nakit-an nimo ang negative, mas importante manggod nga ikaw mo focus pod ka kung unsa ang makapalipay sa imo ha, because at the end of the day, happiness is just a state of mind. Maayong buntag mga kapaglamang happy Sabbath kayong tanan and nasugutas to nga segment ang Let's Pray Today. Ubakawan nato sa pagampo si Pastor Delfred Onde. Pastor, thank you so much. You're welcome. Thanks for having me. Yes, Pastor. Ano yung mga prayer requests nga itong episode sa pagampo? Una, let us include in our prayers ang mutake og maadlawa sa ilahang radiologic technologist licensure examination si Lucky J. Kabil, Ken Joey Zambrano o sa uban usab nga wala na mention diri, no? And ano yung usab si Elkana Kuray nga mutake sa iyang licensure examination for teachers ubangan. Og ato sa appeal sa pagampo ko ang mama, no, na dunay recurrence sa iyang gibati og for next week na napod siya ma-undergo na po siya next nga check-up and hopefully everything will be alright. And atong i-appeal po atong pagsapagampo atong mga kaigsunan sa Hong Kong tungod kay aduna daw mga killings. Nakita mo siguro nyo sa news mga kapaglaom sa atong i-appeal sa pagampo. And another one from June Koran, nagtrabaho sa Saudi og siya nagka-problema, hinaot nga hataw solusyon na iyang problema. Og lastly, pagpisa pa po diri ang mama ni Sister Melody na gaid sa mga Swagon Church na coma o doon na siya sa critical nga sitwasyon. Mr. Shall we pray? I will request everybody to bow your heads wherever you are right now because there's power in prayer. Shall we pray? Our dear God and Heavenly Father, the King of Kings and the Lord of Lords, you're the great I am. You're the great healer, the great comforter and reliever of our pains and troubles. This time, O Lord, we would like to submit unto you names that needs to be addressed. We have students here who will be taking their exams tomorrow for radiologic RadTech exam. Si Lucky J. Kabil and Kent Joey Zambrano, as well as Ilkana Kurai, who will be taking the licensure exam for teachers. I hope, Lord, that you will give them the wisdom from on high and help them to be reminded of the things they have studied so that they will pass the exams. So praying for the mother of one of our hosts here, Lourdes Yamit, O Lord,
I hope that you will continue to be with her and send your holy angels to comfort her. And Lord, please extend your healing hands to be upon her, that everything will go smoothly your way. Also, be praying for our friends in Hong Kong. There are some troubles there, some killing, and some protests or whatever it may be. I hope, Lord, that you will keep them safe and let peace reign in the country. Also praying for June Angkuran, nagtrabaho sa Saudi. Ano nagamayng problema, O Lord. You know this person. You know June, the struggles that he's facing, to be with him. And I'm also praying for sa mama ni Melodina Gaid, sa Kauswagan Church in a critical condition. I hope, Lord, that you will send your comforting arms and embrace them, especially the family. And of course, the patient itself, that she will be able to recover. Please take care of her. And oh Lord, all the prayer requests that we have submitted unto you today, may you continue to be with us and impart us, because you promise us, oh Lord, that if we call upon you, you will answer us. Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers. This we ask with the forgiveness of our sins. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you so much, Pastor. O sa itong mga kapaglaom, kung doon na kami mga prayer request, pinig nyo i-send sa itong Facebook page ng Panimbaya sa Kabuntagon World, o pinusab sa yung mga contact number yung makita sa mga TV screens. So
and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Problema sa kaminyo ng atong tagaan ug pagtagad karon diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, ako usa ka asawa nga matud pa nila empowered. Powerful gyud kaayo ko. Ay sa tiyang meaning. Tungod kay dili lang ko inahan, asawa, pero usahay mahimo pud ko og amahan sa mga desisyon sa panimalay. At first, wala lang ko'y daghan istorya kay nga akong ba nagatrabaho man pud. Pero kulang gyud kaayo yung sweldo para sa amo. So, nanarbaho na lang jud ko. Unya, nakaluyan pud nga na-promote ko. So grabe gyud ka busy kay naa pay mga bata namo nga atimanon pod. Ang problema karon kay naundang ang work sa ako bana. Ug kulang pod diskarte mag-apply. Unya karon kay ako may busy daghan na kaayo mi og awayan kay daghang mga responsibilities nga dili na gyud nako mabuhat. Maghilak ang adlaw nga dili mi maglalis. Sige gyud nako na siya ipa-remind nga mangita gyud ko og work nga sakto kay bugat na kaayo para sa ako. Ang nigawas dayon nga istorya, under daw nako kaayo akong bana. Kunya maldita daw kaayo ko nga asawa. Hala. So ako pang sala lugar karon. Di ba ana man ang Ginoo sa Genesis 2:18 nga it is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him. Paminaw fits. Unya helpmeet pa ka ni? Unya unsa may maayo ani? Ayay, maminaw jud ka ani Fitz. So di ko mag-advise, mamen. Gitagaan gid Bible verse no. Oh, Bible verse na gyud siya, help meet. So, no, stress gyud ni sigra pa. Grabe ka, stressful ka. Stressful ka ini. Stressful sa opisina, pag-abot sa balay, another stress pagka na lang gyud. So, powerful gyud ra ba gyud oh, kay diba? siya. Powerful ra ba gyud siya. Nalingaw ko sa empowered. Empowered woman na siya. Powerful. Diba? So, inani, asa ta magsugod karon? Maminaw sa ka, Fitz? Sige, maminaw lang ko. Sige, na siya i-advise ata. O, na kay advice. What if imuha ng mama ug papa? Lagi. sige, Actually, sige. masabtan ako yung frustration ko kasi kakakita na ako sa akong parents. Pero siguro ako i-share siguro, ma'am, ka nang pwede, ayaw pagpapikto sa stress ubang tao. Kanang itong, actually, na-stress ka direct tungkol sa istorya nga, under, nimo imong bana, ay papikto sa ila. Sulbara yung problema sa inyong pamilya lang, ay papikto sa ila. Kay kamo rin makasulbad ana. And then, siguro mas nindot nga, istoryahan yun din yung tarong. Nga dili kailang iagi og kanang paulit-ulit bitaw. Kay makasabot mo po ng bana. O ma-feel na niya ang iyang kadugay. Ma-feel na niya ang iyang responsibilidad. Oh. Yes. Kaya di ba katong ginaistorya na to basta sa mga kaminyoon no panag-uban kay communicate. Pero bitaw kani siya nga problema ba tan-awon pud nimo no this has an undertone sa kanang women gyud siya karon kanang empowered women. No? Kung unsaon na siya in the economic world, love, ikaw kay working ra ba pud yun ka? Mauman. Oh. Okay. Relate yun. Parihara ba ming powerful? Pero maugid bitaw ni usas sa challenge no sa kana bitaw ginatawag nga powerful daw. Nga kuan kay kusog pug kayo ma-powerful pud ang baba. Ana. Usay kus although daghan kayo duka na bitang mo overthink ba maski gamay lang gud nga detail tungod kay powerful lagi gamay lang nga bikil grabe gid pud makauna-una naggawas ra gid dayon sa baba bla 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 bla. So muna usay makapagubot sa marriage no. Pero I just want to tell you, dili ko mag-advise imong bana kay ikaw man ang nagsulat karon. So kung ako man lang mo istorya sa imong bana, of course, na ako lain nga advice. Pero ikaw man nagsulat karon, ang ako lang maingon nga dili wala ka nag-inusara. Kani siya common nga struggle nowadays sa uban mga panimalay sa mga mag-asawa. Tungod kay sa una uso magud sa una nga ang bana gyud mo trabaho. Unya ang babayi, ang asawa dito ra gyud sa balay. Apan karon lahi na karon ang trend kay empowered women naman daw karon ang mga babae. So mo trabaho na pud sila kay ang kanang mga babae mo karon kay daghag ideals. So
I want to tell you, ipakita na ko ang overview sa amua dito sa Macau, no? Na kasagaran dito nga mga minyo nga naa dito sa Macau, ang mga babae ang mga hired sa amo ang school ug ang mga bana naa dito sa balay ga maoy tigluto, maoy tig mautanan. So ang mga babae mo pag uli na lang, relax na lang. So mauna siya. So dili man gud tanan sa nga circumstance nung pirmi gyud ang lalaki swerte sa trabaho. Correct. So naay time gyud nga maabot nga ang babae pud ang swerte. So huna-una lang nato ni nga all things work together for good to them that love God. So kuhaon na lang nimo ang positive side nga siguro gitagaan kag trabaho sa Ginoo kay kabalo ang Ginoo nga maabot Kaya ang nimo. panahon nga mawalan og trabaho ang imuhang bana. Og Correct. tagaan pud nimo ang kuhaon pud nimo ang positive side nga kung kamong duha ga trabaho kinsa lang may moatiman sa inyong mga anak. Yes, maka-afford mo sa mga salapi, pero ang character building sa inyong mga anak, kinsa may magbantay. Correct. So at least balance lang na siya. Quick living na kay makashare? Oh? Siya, pastor na lang mami. So ihatag na lang ninyo kang pastor. Okay. First, Pastor. I would like to commend atong sender, no? Ang Yes. kay pagkawala sa trabaho siyang bana, wala siya nagtanga nga ginaana lang niya nga, uy, imo man yung trabaho. Actually, she did her role as Initiative. a mother. Initiative. Grabe. So, grabe siya ka-strong nga babae. Woman, tinod. Unya, ang kuan lang siguro, ma'am, take time because change takes time. Correct. Wala siya nang adjust man ko kay sa una. yung Nag-role bana, switch silang man duha, sila, oo. good. Karon siya na lang. Mm. So, ang adjustment period mo good sa panimalay, it will take time. No? Nga siya katrabaho, unya ang bana na po. So, pasabton po na iyang bana nga. Take over sa kids. Correct. Kay katrabaho na ko niya. Ako mo na-notice, nga katrabaho na siya karon, at the same time, siya gihapon. Kay murag na stress gid siya. Hands-on kaya po sa panimalay ba? So, pasabton na niya gamay ang bana, nga lingkuran nga, Baylo sa honey, darling. Schedule sa. Ikaw sa trapo diha bisa diaper kay. Ako na ba yung trabaho. Supportahan ko kanimo. So ning ana lang ba? So sinabtanay lang at the same time take time. Take time and of course give it all to God. Lagi ba? So lang communicate and then kay nag-role switch man gud sila. Di ba? Pero ani lang man sad gyud po siguro na siya no nga nabisag nag-role switch sila, si bana po siguro wala pa kayo nakuha ang pag-atiman kay di ba pud ba kay murag sa atuwa magud nga society na anad nga ang babae ang nurturer. Yes. Di ba? Pwede ba pud ang bana, di ba Wing? Pero Ma'am Jel, in reality, pag kinsa to'y dako og trabaho, kami Sweldo. ang katong gamay trabaho mo gito yung magpalungkoy-lungkoy. Correct. Palitis sa tadihag sininap kuan sa tadiha mang kay ana. Nya kami pong mga bana, pinanggagid mo namong mga babae, mga asawa. Oy, magpailalom gid mi. Lisod na kaayo, masikhan tadiha. Ayo katingala nang ungana imong bana kay gihigugma kasi imong bana oy. Ako bitaw may bana ani Weng. Kani pong mga babae nga kusog kay mo istorya. Sabi Weng, Kanang kusog kay mo gamay lang kanya. Kay matod pa kuno sa usa ka research nga amot tinuod ni mao ang mga babae dili bunguton kay mo istorya man na sila mga tangtang na bungot. So tangtang na bungot. Balik Pero ang yun mga eh. lalaki pag masuko hilom ra man mo nang bunguton ta. Ay mo nang bunguton ko. Bunguton Okay, mo hilom ra gyud ko. Dili, actually, ang mga babae man good, naturally, nagkaputay pagka-anxious ning mga babae. Kanabit ang gahunahon na ta, og advance. mag-isip. Advance kayo mag-isip ang babae. So, muguro, daghan ka siya yaw-yaw kay, yung una, gauna. So, dili po di mo ma-blame Wing. Kulang po dong bana dapat ma-advisean to na to ni Boss J Gerard Angaw ma-advisean to. Sweeto kayo niya to. Sweeto man to. Sweeto kayo. Painomon tog paintre. Kanang gamot. Unya labing-labingon day nga asawa. Labing-labingon na imo nang alug-alugon ay wala oy. Kung ako ba bitaw Pundir bana ang ma? ang asawa. Kung ako ko'y trabaho niya, soldado ang asawa. Ako tinglaban na lang. Balitan ko. Ako limpyo diri. Ako limpyo diri. Bitaw. Murag ako ba gibungot kini pa kabutingog dingon tanawa. Sige na lang ka. So kung ang bana naminaw karon ya, feel nimo nga ikaw ang gipadunggan ani, murag ka-relate ka, pwede pud nga magpadala pud ka diri sa di Panimbaya. Balos. Balos. Pero ang ending na ma'am, nahigugma ang mga bana. Although lahi-lahi lang ilahang trabaho. Walan siya trabaho mo. Kumbaga, under siya kay... Siyempre, ang una-una biya sa mga laki, gamay kong income niya, mag-gymnastic pa ko, di ko mapalitan ni gusto na kong kuhan. Ako mga factor ana. Ang pride magud sa lalaki karon na touch food. So take time lang. Sit down together, communicate. Communicate. Kulang na naglambing-lambing. Sabak-sabak diya. Happy yun. Itsa dito sa dapin. Siguro na i-lesson lang yun no ang pagyaw-yaw yun sa babae. Kay kanang maugid pud usahay ang lalaki ra ba di kay mo istorya pero mapuno na gani init na kayong ulo.
Kumo na dang sunod. Oh, pero nawingingon ba ya si Ma'am Baby Chris Silvano o nga, nabi po'y lalaki aw sir awi nga, ratatat pod ba ya og ba. Ay. So ana siya, so wala na siya sa gender. Pero bitaw no, kanang it helps nga to communicate. Kay You know. basin manggod kay naanad siya, kanang ma'am nga sa imong trabaho, naana po kay posisyon, basin pod bitaw usahay nga mali nalimtan nimo, nadala nimo imuhang work self sa imuhang balay. Kay sa gikaingon pa karon si Manahaw, despite bitaw na mo sa kabisi, I was able to work with one of kanang mga luminaries sa sa university, Attorney Jonel Albina. Ana siya nga magkinaunsa manggani, do not forget on what's important. Amen. Nimo, and that is your family. Correct. Lahi yun na siya. Kumbaga, ang babae magudagan kay hats nga ginasulob, mama, asawa, di ba, inana, mong trabaho kay nana. So pag abot nimo dito sa balay, pwede ilisa nato na nga hat ang imuhang worker. Be a wife, be a mother. Di ba? Easier said than done, pero nothing beats by communicating. Di ba? Basin si Bana, kay naanad pa lang yun siya nga chill-chill nga bana lang yun siya. Ba? Kay limited edition na po binay yung mga kaluwing ba? wala kang tanangita na po dahil siya diskarte. Wala pa lang yun nabot ang iyong panahon. Nakita. Oo, ana. So, I hope, ma'am, no, nga nalamdagan mo na mo. Og chill-chill lang po. You might as well be, it would help siguro kung imo pong mag-outing po mo, para mag-banding, di ba? Para ma-relax. So, in ana siya ang buhaton na to. No, we pray nga matanggalan na imong stress, and remember, refocus and rest. Nalimtan na nakukuha tungkol sa ito ikatulong nga nga gi-present ni Kuan. Og napagyud di ay last no, si ingon pa si Jasper Nico Jr. Dapat dako og sweldo ang lalaki para daghan og kwarta, kay ang babae gastador na daghan sa patos ni daghan. Hoy dili sad siya, magdepende ni siya, klaro na nato na siya. Ang pagkagastador knows no gender. Oy, kay treasure pa gyud dapat ang babae. Correct. Ana na siya, kay napoy mga Nice, lalaki Jas. nga ang koleksyon sa sapatos mas Nice, daghan pa Jas. kaysa bags o Pagawa sapatos na rin sa sapatos asawa. sa panin ron. Okay, so mag-istorya na tani no, gender na nga istorya. O, move on na ta. Move on na ta. Mag-chill na ta mo ni aton, ma'am, tanaw-tanaw ani, basig pwede mo makalag ani. Tanaw ta ato ta sa asa ni siya Park, Grand Teton dito sa US of A. Hi there! Are you ready to explore another national park in the United States? Would you like to experience spectacular mountain scenery filled with natural wonders? Stay by and I will bring you to the grandest Grand Teton National Park, Wyoming, USA. This park is a paradise as it offers extraordinary wildlife, alpine terrain, and pristine lakes. These mountains are reminding us of a marvelous creator whose creation is immeasurable. Mountains that led to the creation of the Grand Teton National Park, where you can explore for over 200 miles of trails, float on the Snake River, and enjoy the serenity of this remarkable place. At approximately 130,000 hectares, the Grand Teton National Park includes major peaks of the 64 kilometers long Teton Range. Regal and imposing as they stand, nearly 2,100 meters above the valley floor, making it the boldest geologic structure. It is blessed with the bodies of water that streams from the mountains. And only you can enjoy the perfect scenery if you will take a walk and experience the unique aura of the Tetons on the very top. Mountains and hills are mentioned for more than 500 times in the Bible. Most of the revelation of God to His servants are made on top of the mountain. Mount Sinai is a symbol of God's covenant to Israel. Mount Ararat is where the Noah's Ark rests after the flood. Mount Olives is where Jesus prays before his arrest and crucifixion and later ascended to heaven. God uses mountains as He brings wonders and life-changing events to His people.
So if right on this moment you are experiencing mountains of trials and problems and you feel so exhausted of the climb, remember, at the edge of wondering why this is happening to your life, it is because God wants to talk to you. Turn your mountains into a beautiful landscape of God's life-changing messages into your life. This is Charm Pamisa Sinaning for the Edge of Wonders. Daghang salamat, Charm, no? Nindot yung kayo ang kinaiyahan mga kapaglaom. Labi na sa United States of America. Makana Sa Grand Teton. Asa? Grand Grand Teton National Park. O pag-pronounce siya sa Grand Teton. Sa Grand Teton. Dito, thank you kayo, Charm. Ano mga pronounce sa taga-barangay? Grand Teton. Thank you so much, Charm. Ana Andro, no? Nindot kayo diha. Andam na yun si Awing matag US. Alright, so Wing, Let's proceed to. Muadto na santa sa ato ang birthday bulletin o gatong tanaw ng mga birthday celebrant. Happy birthday, to... Ayan, ating tanaw ng mga birthday celebrants. Elise Diasis. At ang Pastor Diasis. Arlene Collado. Happy birthday po. Happy birthday. Inji Inganya Pipanya. Hi, ma'am. Happy birthday. Kuya Adrian Lloyd Oh, Habagat. Adrian, happy birthday Happy diha. birthday. Rina Lisdel Lisdel. Lagargabao Green, happy birthday. Glenda Itang, happy birthday. We have Marivic Lumaktod. Happy birthday, ma'am. Melucci Rodrigo. Melucci. Christine Calista, happy birthday. We have Hannah Hannah Dale Dale Galarpe. Galarpe. Happy birthday, guys. Happy birthday. Luz Abdamke. Happy birthday. Miguel Sham Dumangkas. Happy birthday. Yes. Oh, so maopo. Yes. So, mga birthday Tara na celebrant to, ug ato silang kanta. Pero- Ano pa mo yan? Birthday Isa pa yung greetings? mga, Okay na. mga So, birthday katong si first July. anak to ni Pastor Bong Diasis. So, kanta for ta. July So, pa ito rin, silang no? kanta. Ayan, July. Happy birthday to you. And mga kapaglaw, we would Pagkanindot. like to take this opportunity to thank someone very close to our heart nga nahimo na ni siya og dakong kabahin diri sa atong programa. In-house, Nahimo na ni siya in-house. singer. Nahimo na ni siya og Actor. Actor. Moses. Kaya wala lain mga Yes, kapaglaw. Pastor. Pastor Delfred Onte, thank you so Thank you. much. Thank you. Sa atong mga kapaglaman, good. For everyone's information, mulakaway na si Pastor Ugma. sa iyang other mission field. Yes, and So, ang kaning nagdala sa cake, Pastor, ayaw lang ni Uban, ha? We would like to offer this Thank you. special Like, gift. for a token of token. appreciation. To you, Apil na Pastor. mo, Token, so ayaw ginakanan ninyo. Uy, thank you kayo sa tanan, ha? Apil na mo hang daughter, ani mo hang wifey. Yes. Adi ni kamot sa balay. Imo na dalon, dili mi mukaon na. di mukaon. Ang mukaon na unya, bantay lang. On the record yun ha, dili ka mo kaon Wing ha. Dili mukaon. Kapi lang, Wing. Kapi lang. Likay po ni kay taas ang sugar. Pastor, na ba kay farewell speech? Sa farewell I speech. would like to thank Hope Channel, South Philippines, especially sa akong agaw nga si pinakagwapong agaw nga si John Ster nga kalibot sa opportunities nga gihatag samtang naamit din ga bakasyon. Nga nagamit gihapon ang atong ministry din although nga wala man lang holiday sa pastor o missionary. And so I hope that you will pray for us as we will. move to a new mission field in Norway. Norway na It's a po. new mission field. Wala gid kayo lisod kayo dito ang Christianity, ang pagsabog sa mga balita. So please pray for us. We will, Pastor. And Pastor, wag mo And kami si Leah, kalimutan. si Leah di ay grabe ni si Leah nahimo na kong Moses unsa na pa to nahimo kong bangki. Unsa na May isa lang yun po. Isa lang pasabutan na, Pastor, you don't say no. Kay Kong ba? To grabe yung missionary. dedication. Mga mga talented, Pastor. Yes, sakto gid. Usahay ko makalugar. Sa ating mga Versatile. kapaglaopya, siguro Versatile. sa Europe, no, atang-atangi, basig magkita-kita mo ni Pastor Onde dito, he would really appreciate if you can come together with him and celebrate the Sabbath day and help in our ministry diha sa Yes. Europe. O, karon. Next Sabat. Oh, Mga mga paglaom kapaglaom. ilang atangan kay Daghan Tag Bisita. Bisita. Yes. From S General Conference and from PNP or Sir Philippine Espinido. National Police. Na si Sir Espinido? In honor and service of our Philippine National. policemen. Yes. Kay So, gingon pa di ba ni Mateo Gudicelli kaning ato ang mga members sa Armed Forces of the Philippines, grabe kayo ilang dedication, so that's one way nga ato silang i-honor. Quick greetings lang no. Si akong classmate sa high school, Norlin is watching. Salamat kayo. Yes, Norlin, you are also our inspiration namong viewers nga makatouch
siya ani. And at the same time, congratulations sa mga ni Pasar nga mga teachers karon ilahang oath taking. Og salamat kaayo pod sa Moresco Dos for allowing us to facilitate your strategic planning. Happy Sabbath Yes. and always live in harmony. Yes, and ako pasalamatan ato mga partners and sponsors na Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, Engineer Pidong, Ana Amor Barbas, thank you kayo sa inyong pagsuporta diri. Abal Aguilar diya sa Cubina Church, and Sir Camarillo and Ma'am Dadak, thank you kayo sa pagpatanaw ni mong boxing last Saturday kay naputol ang table dito. Yes! Sa balay dito nagtapok mi tanan dito, Pastor. Og sa dihang naputol ang kalit. Na-stress ko. Na-stress ko. Giadto na ko ang parasat. Gingnan ako, wala ko sabi. Gingnan ako nga, ano giputol man ninyo? 3 times na. Move on na lagi, move on na tao. Wala na ko stress. Wala na stress. Yes, gusto na mo pasalamat mo ang media ministry partners diya sa Mulugan, El Salvador, Mr. and Mrs. Miguel Salva, and of course, gawa sa nasod, no? Pastor or Sir Alger Price, Kaubansingas. And now, doon ako pasalamatan si Ilma Jean Rojas. Thank you kay ma'am sa imong mga books nga gihatag para ihatag nato sa Bible Beats. Thank you kayo. And Pastor, thank you kay sa imong pag-uban na mo ron. And last na to, 5 years, magkita ta. 5 years. And love, thank you kayo. Of course, I want to come here again. And I-greet ako si Pastor Edwin Golfan nga nag-message na karon sila sa Malaysia. So happy Sabbath dira kaninyo tanan dira sa Malaysia, Pastor. I-greet pud na ako si Pastor Serrano also. Pastor Serrano, happy Sabbath. Si Ma'am Paz, happy Sabbath dira Ma'am Paz. Si Ma'am, of course, Ma'am Jessica. Yes, alright, I would like to greet also tanang mga viewers nato sa Talisay Misamis Oriental, sa Ingoog City, and sa mga viewers po diya sa Iligan. Hi Mariana, reviewing sa Ingoog. Naay nag-watching dire, watching ra and ba sa gyud? mga mapanaw diya sa Quezon City, thank you so much for watching. Mga kapalit natin dyan sa Project 4 Quezon City. Maraming salamat sa inyo dyan. Yes, main ito pagpanibaya sa atong mga kapaglaom diya sa Facebook now. Nalakoy basa ako, Norlene Rigodon. Ana siya, nindot kaayo, watch ko, maka-inspire kaayo, positivity and happiness din ang Harana song for Jesus. Love it. Yes, na siya akong classmate sa high school. Hi, Ana siya. Norlene. Nice iyang message. Thank you so much mga kapaglaom for joining us this Sabbath. Yes, mga kapaglaom, no, July is a nutrition month. We celebrate that. That means we are to give emphasis sa ato ang ginakaon og health. Bisag tambok ta igsuon. Kamot siya ta. Yes. And ay pahabol si Tawing Galigo, nakakaroon siya sa Bohol. Birthday day siyang bibi. Mo ni uli si Tawing de Busdi. Happy birthday daw kay sa iyahang minahal. Happy birthday. Naiyang i-message dire nga kaning akong bibi maura gini akong gihigugma sa akong tibuok kinabuhi. Murag lahi ka na kalabas. Wait lang, lastly lang di ay kay si Boss G. Si Boss G ba? Kay mananay na ko rin nanawag ka ng pine tree. Mga kapaglaon mo, klaro na mo na. Dili na siya pine tree. Dili na siya pine tree. Oha. 3 na siya nga pine. 3 na siya nga pine. Dili na pine tree.